ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawuthi kusuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awuvele usubscribe kwi-channel bese-ke ulike ivideo uphinde uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification ngaso sonke isikhathi makukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekele-ke nje ama-transfer umazi akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphana-ke kwezimnyama i-Orlando Pirates-ke udaba oluvelayo kuthiwa-ke laphana-ke i-Orlando Pirates ifuna-ke umdlali ogijima as i-middle fielder laphana-ke kwi-Marumo eGallants. Lowo-ke uyena-ke uMasindi Nemdatjela. I-Orlando Pirates-ke kuthiwa-ke ngathi-ke im-offerisha i-contract engango-3 years 3 weminyaka ekulona-ke ibhakabhaka, kodwa kwamanje njengamanje-ke ingxoxo between i-Orlando Pirates ne-Marumo Gallants ziyaqhubeka. Njengamanje siyifisela inhlanhla i-Orlando Pirates ukuthi-ke imthole lo mdlali njengoba kuthembisa futhi ukuthi ngathi-ke yamthola laphana-ke uSinoxolo kwayiba from laphana-ke iChippa United. Yona update engiyiphethe-ke njengamanje like ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.